Monaclass dah upgrade ke packaging yang terbaru. So hari ni aku akan unboxing Unformal Gleam dan juga Unformal Strike daripada Monaclass. This is gonna be my first impression. So, let's go! Wow! Look at this, guys! Wow, this is very solid, guys. As you can see here, cuba korang tengok, dia punya presentation, packaging memang sangat mantap, professional dan memang sangat solid, guys. Dan macam biasa, aku akan try Unformal Strike by Monaclass terlebih dahulu. This one memang sangat solid, guys. For me, it's very fresh, smoky dan juga ada sedikit bau fruity. Dia memang kuat bau nanas dekat sini, guys. And now kita cuba Unformal Gleam by Monaclass. This one memang sangat unik, guys. Untuk Unformal Gleam ni, dia bau fresh, aromatik dan juga ada sedikit bauan ke arah floral dan it is very complementary type of fragrance. Mesti korang tertanya-tanya kan macam mana dia punya longevity, sias dan juga projection. Seperti biasa, aku kena full wearing terlebih dahulu dan aku akan update dekat korang dekat next video. See you guys later. Love you guys.